Erokamano nyakwara mogi kumedo kete Ramogi TV chenro mar migago wadhi nyime. Jopuonjre meche kod meche okwamo tesend geche gwenge mopogore opogore bang' migawo mar somo. Landa apoya choro nyime tarik mag yawo skunde e dier otieno. Lendo ma migawono ochoro nyime yawo godo skunde gi juma achiel kaluwore kod koth mapek machwe pacho kaendi kod pi ohula mapong' okang' mowang'o jonyuol mathoth maywago gimomiyo. Lendono ne ok otim e kinde machon kapok jopuonjre ochako wuoth madok e skunde. Ma e chal mar kuonde mathoth mag idho nyamburko to kod geche ma oganda tiyo gi boma ma Nairobi. Jopuonjre, jonyuol ne ochopo kanyo kinyi mang'ich mondo mi ne gichak wuoth mar dok e skul ne tam mar 2. Kata kamano, ne giyango ni piny owacho ne ochoro nyime juma mar yawo sikul nyaka juma manyien kaluwore kod pi mapong' e gwenge mopogore opogore kaluwore kod koth mapek mamedo chwe. Lendo mane ogol kod jatend migawo mar somo Mashogu e dier otieno kar saa 7. Okang' mabende owang'o jonyuol mathoth mane osebedo kod ikruok mar chwalo nyithindgi e skul odiochieng' ma kawuono. Hata kama ni kupostpone hii mambo ya shule, wangeliweza kuifanya mapema, kwa sababu nimeamka asubuhi napata postponement imefanywa kitu saa 7 usiku, na hivyo watoto wengi walianza safari jana. Hiyo message imepatikana hapa kwa drivers na wengi wao. Messages ndio imeingia saa 7 za usiku. Sasa juu ni minister ama nani? Lakini wanafunzi wamerudishwa wote. Mvua haijaanza jana, haijaanza juzi. Kwa hivyo it doesn't make sense maana ya wao kuleta circular saa 7 ya usiku. Hata nani alikuwa online, hata headmaster mgani alikuwa online kujua kwamba shule hazifunguliwi kesho. Nilikuta watoto asubuhi wa Moringato na nikaona watoto wao walikuwa na shida kwa sababu kulikuwa kunanyesha au watoto hawakuwa na gari ya kurudi. Kwa hivyo watoto walikula shida kwa sababu au watoto hawakuwa na manufaa ya kurudi na nyumbani. Sasa ingine huyo mtoto alikuwa amepatiwa fare ya kwenda tu kwa shule. Wangetuambia mapema kwa sababu hata kama kulikuwa na mafuriko sisi wenyewe hatugejiabia tukae nyumbani. Kwa hivyo tulikuwa tunangojea wao waseme watuambie siku ya kurudi nyumbani, na kwa vile maybe walisema tukiwa tumelala sisi tulikuwa tumejiandaa kuamka mapema na kupeleka watoto shule. Tuliamkia tukijua tunaenda kazi leo, kazi itakuwa stage kubwa, na leo hatuna watoto hapa kwa stage. Wale watoto walienda jana, wasirudishwe nyumbani juu transport naye ni expensive. Serikali muwe organize hii maneno, mtangaze mapema ndio wasasi wajue. Sio hili wengine tulisikia njiani walifunga na maji, na hiyo mambo mungetangaza mapema. Skul matenwek mantiere county ma Bomet onge chenro moro madhi nyime. Skuno en mano ma olor to kane omed ndalo mag yawo skul gi juma achiel mago mag sekondar to kod primar. To gwenge mag Kisumu thoth jonyuol kendo bende ne omedo nyiso ichwang' margi kaluwore kod okang'no mane okaw kod migawo mar somo. Hii Kenya serikali wanasema ama wanafanya sio mzuri. Kama wamejua hakuna Kenya serikali anaweza sema ikifika saa 6 wa usiku kama sisi wenye tunaomba tunalala, wenye wako kwa bandi wako uhai wanaweza ona. Ndio sasa huko ndio wanatangaza ati shule watu hawataenda shule. Mimi nimekasirika kabisa. Kwa nini angepeana ile ujumbe kwa principals za shule alafu wapeane ujumbe kwa wazazi ili kila mzazi kufika jana daytime? Ingekuwa saa hizi kila mzazi amejua hakuna haja mtoto asafiri ili akuje kwa shule. Nakuta watoto wamekuwa hapa na hawana mawasiliano yoyote. Inabidi sisi wenyeji kama wana matatu tunatoa simu yetu, tunatupigia hao wazazi wao, tunawaambia chenye kinaendelea, kama mtoto anaweza rudi ama aende kwa shule. Ndalo machuok mokadho piny owacho ne osingo ne jonyuol to kod jokanyo duto e sekta mar somo ni skunde ne idhi yaw kaka ne ochan, katobedo ni nitiere pi mane pong' koni kod kocha kaluwore kod koth mapek machwe gie kindeni. Weche mag somo gin ma bende pod wabiro luwo mondo mwang'e to chal nadi